Nwega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Ĩno nĩ tabarĩra ĩtagwo mbĩtĩka iharo-inĩ. Mbĩtĩka iharo-inĩ twaragia ũhoro wa mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nginyagia nja wa bũrũri. Twaria maũndũ maingĩ mũno megiĩ mũbira wa gũkũ bũrũri-inĩ, mahenya, volleyball, kila kĩndũ, na tũcoka twarĩrĩria nginya ũhoro wa andũ arĩa makoragwo na wathe. Tũgakorwo gũtirĩ mũndũ tũratiga nja, ona tũtigũtigĩte nja. Rĩrĩa tũthiĩ ihenya ihenya, na tũkwambĩrĩria na macinani, na ndatũmĩrwo macinani ya mbere, ndatũmĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo aranjĩra Geithikai Njoroge wa Gĩthĩnji. Niĩ ndĩ kũndũ gwĩtagwo ndĩ na timu yaku ya mathako, ndĩ haha kũndũ gwĩtagwo mbĩtĩka cia Gĩthĩga Premier League kuma Kinamba Laikipia West, na ngucanio igakorwo igĩthakwo mũthenya wa Sunday nĩ Karandi ĩgathaka na Bustani thaa 4, Kisima FC ĩthake na Naigera wara cia thaa 6, Kieni FC ĩthake na Lobere FC thaa 10, na njĩtagwo Kara kuma Ng'arwa Kinamba. Alright. Chap. Haha twina Pastor Jane no muthi ndina nyinga ingi no niguthoma na ihenya. Yes. Aratwira on Sunday no ri timu ya Kiaria All Stars igathaka na Kaba FC. Kiaria ni uri andikite. No ni Kiaria kugwita Kiaria ni ngukumenya. But kiharo akauga Kiaria, but I think hau ni ekuhititie. Ni gugathakirwo ni ligi ya Githunguri sub county, Kiambu county thaa 9:30, na agacokeria mundu gwitwo Njenga wa Mabati ngatho ni undu wa kudonate mibira, iratu na first aid kit. Na ngugeithie na mwina Eunice na nguririkanie mubira ngano wa mwireire. Then Naivasha Champions League kwina ngucanio igathakwo, Syrian Youth igathaka na Rapland, Hell's Gate ithake na Madrid Stars, icio menyithitio ni Kaka Kim, na Uticas Gotho uri uthakagira timu ya Kiadu Blazers aranjira FKF Division 2 Eastern Zone Sunday resort yo ya kiumia githiru. Nguthomo nini tondu ni nyingi imwe ni twikirite haria. Akanjira na Rumoru Youth yaumire 0-0 na Amika FC, Chui Rapids ikiuma ikihotwo 2-0 ni Lower Theta Community, Superform ikihota Othaya Green Santos, ikihotwo ni Othaya Green Santos na bao 3 kwa noti. Sipili All Stars ikiheana walkover kuri timu ya Karatina. Mundu gwitwo Mwalimu Kimani wa Mayuyu arauga Narok Mau Narok Super League at Mau Primary School on Saturday, that is tomorrow. 11 banners igathaka na Segutiek, na on Sunday Gen Z ithake na Dabi thaa 4, Jua Kali ithake na Red Eagles thaa 6, Young Boys ithake na Tigers thaa 8, Kirima versus Cambodia thaa 10, naguo mwisho wa rami ngirikiriria ati Ngwatanĩro Primary timu ya Dragon igathaka na Boca Juniors thaa 4, Planet Earth ithake na Moving Stars thaa 6, Mau Rovers ithake na Purko thaa 8, nayo Fresh Crop ithake na Samba Boys thaa 10 cia hwainĩ. Mundu gwitwo MC Rukwaro kuma kure kaunti-ini ya Nyeri. Kwina mbĩtĩka cia men's volleyball ikirehe irabu ithathatu hamwe, Lilac Police volleyball team, Darasha volleyball team, Mayose volleyball team, Kiawara Spikes na Muiga volleyball team. Ici ni timu igatungana muthenya wa kiumia kuria Watuka Stadium guthaka tournament ya muthako wa volleyball. FKF Central Regional League Zone D, Mega Stars ni gathaka na Shofco kiharuni kia Kiwanja Primary muthenya wa kiumia. Santa matungana na Lilac FC, Muwasco nao magatungana na megwitwo Kubali FC, Romeo nao ni magakorwo mageneire megwitwo ni magakorwo mageneirwo ni Karura Community, na Black Wolves itungana na Super Roots muthenya wa Sunday kiharuni kia Kamunyonge. Icio ni cia mundu gwitwo MC Rukwaro kuma kuria mwena wa kaunti ya Nyeri. Haya ona ku Nyeri kuri gwitwo Kamunyonge. Kamunyonge tinganga ndi kuri Kamunyonge. Ndi gutora kiharo gia Kamunyonge gĩtinga gĩtagwo Kamunyonge. Wa hindi wa gwĩta Kamunyonge ndajita. Kana ni no ikorwo ni Central Regional League, FKF Central Regional Zone D. No makorwo magiuka na guku ndioi. Ngira timu imwe irathakira Kamunyonge. Na GSU Kibo. Kwena kĩharo gĩa GSU Kibo. Na mathake nago. Romeo magakorwo magithaka na Karura Community. Karura Community ndi kuri huna. So ona Kamunyonge ngwicire niyo ya Kiambu. Sawa. Reke rutore ngucanio cia Premier League iria thakwo kuria ya Ngeretha weekend ino. Ni chap. Brentford ni yakanjiriria rucio na Fulham. Cine timu iria cia kuria London. That's a draw in case of a win Brentford. Haya, Leeds thakwo ta Manchester United irathaka na Wolves. Niyo nega he Fulham yo. Ya Brentford na Fulham. Yes. Haya, ino ya Leeds na Wolves. Wolves ni magatandika Leeds matigi. Leeds degi hora Manchester ni bishoke for me that is Leeds itashinda. Ni marada ku escape relegation view. Haya, Newcastle Bournemouth. A tough one. Newcastle ni ahotirwo last weekend from behind, so I think matigitire ku lose another match. The best they can try is a draw in case maga uhotani. Haya, Tottenham Brighton, tough one. That is Brighton. Wait. It's not tough. No, be kind. It is not. Be kind. No.
ya For the utauka last 4 Brighton months, memo Spurs have not won. So nĩ makahũrwo. Haya. Chelsea at home to Manchester United. Chelsea at home Rocio thaa 4 cia utuku Saturday. Wamepeleka mbali. Chelsea versus Manchester United. Saa 4 usiku. Masaa za Afrika Mashariki na Kati. Manchester United. A draw is okay. A draw is okay? Okay. Haya, Sunday. Aston Villa Sunderland. How did Sunderland hote? No via nini guhe via tondu kirea ku stamp nini yao ya top 4 no ginya mathi na mbere na kuhotana. Merseyside derby Everton ni mucie. A draw is okay. It can go either way. Na ni draw ya GG or 0-0 any can do. Nottingham Forest Burnley. Forest kichwa. Forest kichwa Burnley ni koiruka Burnley ni na methigio ni mairukite. No kai no magikwe na aria maratugana nao barabara ini. Haya ya mwisho Man City Arsenal. Nituikara hau dakika cigana ona. Man City Arsenal. Tobe turore riri the weight of the match. Uritu wa mubira ucio. Gucenio ni ndito tondu ugithikiriria miario no ukirora na maitho mothe ya utaukorwo igituithania no gukua gikombe gia 2025 2026 EPL. Na riu guku mashabiki-ini ndui anakuwa ni mmoja siku zote. United opposition iraiga adui ya City yote. Reke ngorie. How important is that match kuri Arsenal? It is important to both teams. No, turaiga kwa Arsenal. Specific. It is very important because Arsenal direct opponent wake ni City. So the moment wa donate 3 points kuri City ni radent itanya ria kuria kuinukia gikombe. So the most kana uri Arsenal ifati gwika ri ni tigire ona ko ndi kwota ngucanio yo ri ithie draw no ndikaheane point ithatu kwi Man City tondu Man City umenya yahota Sunday igakorwo na 67 points 3 adrift of Arsenal macoke mathake na Burnley midweek mahote moke 70 so Arsenal ni redo ndika lose that match. Riu no ujurie important Man City. Haya gwe City. Ona wenda gucokia no sawa. City ni ramenya ingihota mibira yo yothe yo ya ligi. Ona Arsenal ingihota yothe ne yo ya ligi. City ingihota yothe but anyway the person who needs mundu ria we under pressure muno ri ndona PK ikimotho akiuga timu ciere cina pressure but I think City ni yo ina pressure to ni eredo ihote ngucanio yo ige point ithatu. Arsenal will be playing out for a draw they will be safe. Mugure who to have prediction ni nitapea City gunegereria City wa point ithatu a 2-1 to have prediction of score draw ya muthemba wothe any draw. Yes. Haya Champions League Arsenal magithaka na Atletico Madrid. Ro ni mwaka wa Arsenal tondu kirora last season ri ukirora last season ri no go ndamwirita last season tukura City mugitheka uguo na tukimahura itha ukirora riri githiji uri agithie rutha ri Arsenal ari thini wa ikombe nya agithie rutha na athire rutha ro ikici na ni aikara agicoka rako ithirete igathira the reason why I've said so ukirora last season ri semi final Arsenal yahetwo PSG na musimu uko Arsenal ari mwana wa rutio ya Bayern na whatever na formu yo rathie kidipaga ri I think tungiraumire quarters no riu ukirora Atletico that is ni ngucanio 50-50 tondu ngucanio final before final will be between Bayern and PSG. No kuhota gatakati ka Bayern na PSG because that's a tough match. Rekenya bejere unani Arsenal tere first as riri magithaka uguo mathakire na makoro matahonete ngurano iria mena cio matungane na Atletico Madrid iyo aria mena mbai mario mena mbainya ya giothe mena mbainye thini wali na bemo thini wa ligi ciao mao makome mathikane na tukiaria madaika wanaita na Sporting Lisbon the best team was Sporting ni ndero yo citari na daika wanaita mifira naita ya guku na naita ya kuria ri the entire 180 minutes Sporting was the better team. You are biased but it's okay. Ni sawa. I take my word but I watch the match. Masuasua uguo marasuasua. Hau no makaugira uhoro ngucanio icio. No turamendithiria wega nigetha tuti icio matigere igire umite quadruple uguo koguo ru nginya double. At least ru magiona handu. Ru barate kwate. Taigo horo mathaa maitu ni mathira mace wanyina njeru aratira atiriri. Ai tamu yenyu imeisha.
sawa tumeshukuru so gatugana rucio kwanduka ndirabanga tumenya tukariria ciake no turishe muthako wa volleyball na mundu gwitwo General Shoyi wa Ithabedi kwambiria thaa 10 nginya thaa 2 cia hwaini nake mundu gwitwo captain tucokie ngatho mundu gwitwo Coach Ragui ni atugeithia na ni arauga mbitika cia Kisa ni irathie na mbere kuria Laikipia he maumirira atuma no ni undu wa mathandi guthoma na tumendithirie weekend njega tondu no igwa riu ni twanjia kuingatwo ndire na maingi by the ni kwirwo twiragwo guku tau ni ndero mathaa makwa ni mathira no ndaikia maitho mwendo ngendera muthuri ugwitwo Njengawa Wambui muthuri nimeko makira horo wa unduire na makiria nginya thirikari na unduire na kanitha na unduire nimeko makira maundu macio thutha kaire gatari kwa thini tabarira ya Kimuri koguo Mike Njenga ni uracokereria na Kimuri ni handu ni ha Inoro rucini timu yothe Inoro rucini tugakwendera muthenya mwega ni tukona ni muthenya wa Jumatatu hindi ya tabarira o ino ya Inoro rucini tibia wega.